Leah Dansalanti Kim Mansion ita. Kat nagado iti mensahe sa Manggarod, kamanan. pagpasensyaan nyo na po na madi may mabasa amin. Idol, pargit na kami man manong. Kablaawan nyo man ni Papa Robin Del Rosario dito ibalay mi. Kan amin nga agnilinga kiti programa o request mo tatay laglagi pam. Awan nagkurang agyaman na karuba from Alvin J. Del Rosario. Active now kuna na dito. Kablao man Sir June dagiti agdengdengeg dito in Northside Doctors Hospital Bantay Ilocos Sur. Request ko man jay bus seat attract agyaman nag-apo from JR Bakali. Unfortunately, kami pa nga piyesa po dito basit nga track. Although amo ni amak nga kansyonan nga linuloko pa lang tipa ng kansyon. Wen, hello kakabsat miss ko dagiti kan kanta. Ha? Dagiti kan Di naman kanto ko na naman. Di naman pagsusurot. Kanta ko naman natadata. Siguro kablao man dagiti pada nga taga Ilocos Norte from Frali Bacnat. Yan. Thank you very much apo kada kita taga Ilocos ta oreno hang kami apo nga purong Ilocano dito Isabela kat magustuhan nyo dagiti sunata mi. Well in fact napatunayan po namin yung mga yan ano iti Ilocano kat so nga tinagalog kat napatunayan ana day Ilocano tinapatunayan. Hindi na pang kami apo nag-concert DJ Candon Ilocos Sur talaga mga kastaunay di ba nang gusto apo iti musika ti Ford de kuduwa kunadang road ko talaga nga naglaing kayo kunadang nabasam da ito yan hampay manong June jak ang monok nakantayan tayo kas makita mo request kuman isagot kuman ken special someone from Mother Rainy Miles manlaang nakasarak ka nga road at syempre special ni ading Rainy Miles kaya kadagiti so amin na po nag-request ito sunatang na paulwan kas makitam. Kas makitam bayat di panagden nata kas makitam adun naglablabasan ta kas makitam masapul tak tunggal maysa di kay papanan ti puno nga aya kas makita nakapinpintas kalata kas makita agmauyong agpailaken ka kas makita ni patay latma magsinga di kay papanan ti pudno nga aya kas makita aglabas man ti adu atawen awan iti dua-dua talyawan da ken mas daa ti balay kita adwa dumteng amay libro't istorya ka tatno maamuanda ti pudno nga aya talyawan data napatunayan ading ka napanagnakan kung ano ni Manang Kumajina. Thank you very much for the info. Siyempre, umubigso nga malagi and thank you for reminding
ang may libro't istorya ka. Tapno mamwanda, tipod no maaya, taliyawan bata. Tapno mamwanda, tipod no maaya, taliyawan bata. Good afternoon, sir. Makapalag-an. Tirik na kita, tukaryo. Sabi ko mata makita kayo ti personal. Request ko mata tayo 7 inches. Maka-is-isamak. Ano mga ko? Jovi, ti Georgetown, Rizal, Santiago City. And of course, God bless ko na. So thank you very much, Aling, for tuning in. Ayan. Hello po, newbies here. Pa-request po ng long distance ng ayat. God bless po from Alicia Isabella. Apo, nagkatuyo taga Alicia. Bagano si Asinuka, kabsat. And here's another one. Good PM po mga Lodi. Galit ko man amin nga taga Sitio Bayabat. Dita Ranyag kan pa-request man idol. Agsipot-sipot. Thanks sa mga idol. Kung na natin na malimbaga no si Asino. Okay, tayo ko na ako. Nasisayat abo ti bumasa ti text messages no amumi na nagkagapuan na. Hanyo iba yung tanagan nyo. No Policarpio, ako Policarpio. No Tomasa. Mabali nyo mga baliwan. Tommy. Kung na yung mata, no Tomasa, di ba? No Policarpio ko, Carrie. Di ba? Kasta ti Ilocano. Okay. Naimbang nga malam yung kuya, kablao man ni Intong nga agad idda sabay agdingding agita istasyon yung kuya. Aga po kani, Angelo Sebastian. Kung na dati mo tawag. So na po ka. Wait. Ayan, Angelo Sebastian request man tatay Sukiso kuya agyaman ako. Ang nga nakatune in tatay na kantame daytan kabsat. Ay, agur ka adun launa iti messages. Total na nakita. Wait. Arugyan to DJ ayan, okay. Same here. Hangko basaan din kita awan tinagapwanan. So partakan balong ti timpla kape di Tarwar. Okay, good PM po kuya. Binabati ko ang mga kasamahan ko dyan sa Larivan Store, Gate 2 Public Market. Uy, kadagati so amin na dito adita Public Market. Agyaman kami apo utay ko na dati kapsat ko ini may nang bisita dito ay nakipalengke or ini bakit ko talaga kanong nakadado ti naka-tuned in kada kami dito palengke. Thank you. Naimbang nga tayo apo, kablao man daga ito'y empleyado, iti Uni, Sun Sale, telephone, nakakarkaro, dahito'y nakipintas nga, kaherakan, sales lady, nang rona kinian, kunana. Shortcut to mo, nga din mabulol-bulol. Hello, magandang tanghali po sa inyo lahat dyan. Binabati ko po pala mga pinakamamahal ko, walang iba kundi si German, na mahal kita. Alam mo yan, kuya, request ko nga yung susi ng aking puso. Mamayang top 10 po ang mga Tagalog. Aha. Naibagal daw yung manong June. Kaya nating ama kablao man dagiti kabagyak. Kakabagyak nga. Madamada. Kung na ko madamada. Asto. Madamada. Adama na nga may ending. Madamada. Madamada nga agnitingag dito programa yo. Akas katamanang Luz Soriano, manang Mirna Taradel, manang Erlinda Soriano, ken agraman dagiti iika ko nga ni Auntie Miling, Auntie Leonora, Auntie Itring Pastor, ti Villa Carmen kasama ken lakay ko nga ni Mr. Jesus Akupado ti nakablaaw, nida Akupado iti San Antonio, Ramon Isabela, 3319 Philippines via airmail. Kung ano pa talaga mo. Okay, pabati ni Juan de la Cruz nga adadita San Antonio de Fun nga nakamulang lang kaaruba ni Angelo Noble deto. I-request me? Discompiado. Uy, so many messages. Sige ba lang, bumasa ka ba dito online mo to be fair with them? Wow. From Jufela Ladingin, pabati nga po sa anak kong my birthday ngayon. Happy birthday, Chloe, from Mama, watching from Hong Kong. Ado kami nga taga Rizal, Alicia kuya, kano naman niya Digna. Watching from Canada, request ko man tayo Sing-Sing ni Ayat from Mike Milio. DJ Kantaman iti Balsi from Fiji Island, Australia. Hello, Ading Harrison. Happy viewing from Evelyn Adena. Wow, ganda naman na mga kanta nila. Idol, watching from Jordan. Watching
watching po from Hong Kong po. Naimbag nga malam yung kuya. Request man tayo. Urayak ken ka. Kuya ken. Kanya amin dito kuya. Thanks po. From ako si Jing. Para kiti matamang agman maneho abo dati nga sunata may alwatan nyo da kita pasahero siya da baka isu o ti baka isagmakan nyo. Kas ko na dati driver. Na minsan nga aldaw nagbiyahe at jay sentro katilugan ko jeep apang pasahero naibatang abakang tetisango amano jay balasang magyang abay ko may ayo akman iti imbalikas na kalanglang kanuning Robin Padilla isem kuman ket nay salsalumina kain kumpara nakti artista magustuwak man daydi nga ading tauray mga atyok makaikat na tibanog tila di kayat tano ipreno maisayong naten dito'y saklot ko anyakat din nga alagnan idi at daratan ken ngay na nagamatang kadyak meten amalis yan ramay tibalasang nga akiwan dandani kamin makadanon panaging kambyo makigit-gitan kanya kong uray latim makderte dito'y saklot kon tay sumeten pimang tinay kambyo nakabatangak ti wild a passenger panagchansing naket nadawin irespetok latatamok abarbareng ati pasahes naket dagaket magustuwak man daydi nga ading tauray mga nasyok makaikat nga tibanog tila di kayat tano iprenog maisayong eten dito'y saklot